Abakomeje gutega amatwi ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza. Uyu munsi turaganira ku muyobozi w'ikipe ya Gasogi ariwe KNC, imfura y'iwacu Kakoza Nkuriza Charles. KNC rero turamuvugaho iki? Ubwe yitangarije ko natsindwa n'ikipe ya Rayon Sport ku mukino bafitanye kwa gatandatu ku munsi wa 20 wa shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru, azitwa perezida w'imfube sezo yose. Ni amagambo uyu mugabo perezida w'ikipe ya Gasogi yatangarije radiyo Fine FM ko ku munsi wa 20 wa shampiyona agomba gutsinda Rayon Sport. Agatangaza ko Rayon Sport nimutsinda, arabihamya ngo Rayon Sport nimutsinda ngo azitwe perezida w'imfube sezo yose. Sezo yose. Mwabyumvise? Sezo yose. Twabibutsa ko avuga ibi Rayon Sport iri mu mwuka mwiza wo kuba ku munsi wa 19 wa shampiyona yaratsinze ikipe ya APRFC ikomeye mu Rwanda, umukeba ukomeye, igitego 1-0 cya Ngendahimana Eric Gasongo ku mukino wari wabereye kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Mu gihe kuri uwo munsi wa 19 wa shampiyona ikipe ya Gasogi United yanganyije na Rutsiro Football Club ibitego 2-2. Gusa kugeza ubu Rayon Sport, AS Kigali na Gasogi United zose ziranganya amanota, aho zikurikira APRFC izirusha inota 1. Ngira ngo ashingiye kuba zinganya amanota, ashingiye kuba umukino ubanza wazihuje yaratsinze Rayon Sport igitego 1-0, igitego cyatsinzwe na Maripangu, ashingiye ku kuba azi forume ikipe ye iriho, byashoboka cyane ko Gasogi yatsinda Rayon Sport. Gusa nanone hari abadatinya kuvuga ko KNC avuga aya magambo kugira ngo yireherezeho abafana benshi ba Rayon Sport bazaze kureba umupira, cyane cyane ko ari Gasogi United izakirira ku kibuga cya Bugesera mu karere ka Bugesera nyine, hanyuma akazibonera ayo mafaranga yamufasha mu mibereho ya buri munsi ya ekipe ya Gasogi United. Ariko uyu mukino ugiye kuba Rayon Sport yifuza gutsinda, hanyuma igatangira gufata umwanya wa mbere isiga APRFC nayo kuri uwo munsi wa shampiyona wa 20 izaba ifite ikipe ya Etincelle, kandi hari icyizere ko Etincelle ishobora gutsinda APRFC bijyanye na current form cyangwa uko ihagaze. Reka rero twebwe nk'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange dutegereje izava mu mupira, ariko nsaba abanyamakuru kuri Radio Fine FM, Eme, Regis, Karenzi Sam, rwose muzibuke muduhamagarire KNC nyuma y'umukino Rayon Sport niba yamutsinze atubwire uko agiye kwemera kwitwa umuperezida w'imfube sezo yose, cyangwa se naba yatsinze atubwire ibanga yakoresheje kugira ngo abashe gutsinda ikipe y'ubukombe nka Rayon Sport Retour sezo yose. Reka rero tubitega amaso, kanifuriza abafana ba Rayon Sport intsinzi, nifuriza abafana ba Gasogi United intsinzi, ubundi ikibuga nicyo kizerekana ibyacyo. Ke Romeye Gany, cyangwa uzaba mwiza kurushaho niwe uzatsinda. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.